Langut kinoyalam bahakmadu jongka Khasi Student Union, kata u Presiden Raymond Kharjana, u Vice President Pinkmenlang Sanmien, baru General Secretary Ruben Najir, kinsha aset kat Sngi hak Judicial Custody. USP ke East Khasi Hills Vivek Siem, ulo ong bayakini ki langut kinoyalam, ka KSU keladab penyalam syiyang kasyari, hak step jongka arpoterik nailar, hadian ba ki pulen kila kami ki hakami jongka Sngi balang, barra eki sesadar police station. Ki pulit ki kino bagini ki laingun, kila Shah Pynngat hapo ki Kyndon Ain Bns jong ka Bhartiya Nyaya Sanhita, halor ki jing pinjot iki mar ki mata, ki jing Shah thombor bar ki jing pin Kenya ka ain. Kani kala jia hadian baka bai rally jong ka KSU Shillong, kabla kila long ka bishir khay, haka balai poitili ki kali kila Shah Pynnjon, kinthop ki kali na shabar Jylla, bat kawai ka kali sorkar la thang. Hadian kani ki pulit kila khenrai ka office KSU hajayau hakabala pindon kamru dekale air pinsat kman. Kata baik smart card Sngi sangka. Sngi kan ada dari MSIS. Ma. Yo jingïada bahasa yang sorkar, hantam ya Judicial sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS card ni. Untuk mulai karakter kata. Jadi konfi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Kalau dia ambil dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan lah ya. Yang ni konfi hap lek operation ni yo. Dia gua amkan tu hap penjan ni pi ya ka perisa kita hap lek operation ni. Tahu PM MHIS card pi dan ni smart card. Tengah try membayar ri pi. Ri nak bagi mon lek yo perisa sumar ni kon. Abenda dan eksir yo sumar. Khubor Shillong na karo Jylla atau percangkafu ni ya. Ini kan mana dia smart card. Oh kan teh. Khubor Shillong. Mo.